Hallo agus Fàilte do prògram ile de Sreath chéad teagasg. Ha mi uamsa chéin táiste dú a bhí cáirí misníchnéil a bhacam sa oran nuair bheit mi héana as an àrd-sgoil ach sé Catriona Nic ar bheits an tuabhas eolach orst. Cibir haim dú? Ha mi gydó, al fe mi mi ra ha cordad am an coraméin a bhí brín gynna bhí teagasg. Sula mi go bhí dú úne ac an cála a captaíche seo ar àrd. Ha mi chótáiste go bhfuil cálarín dús Johnnach a bhí mar éad Sreath cíthir. Ach mustáisi sin a bhí brín éad far a bhfuilún drásta agus na himmarste na sa ránsás. Bheith ngásach má clúinte mi dúin na laithean nach a téana sa bhúnscoil agus an rá beach gacha den nuair sin bhí teagasg in é díomh dríoch leis an rá dúil a gáil. Wel, fe mi ra na dde mis sa scoils fashion an a scoil chrún an an Inbhir Nis agus nuair sin go Academy Alta Bhúlin an an nis cúteach charú mian iad agamsa ar son na bhí teagasg. Chainnt le cordar am glán héin nach bha mi hín fe mi ra uafas a chéin dúd na dde mi ág agus sé rút beluga orm a bhí sésamh má chuineh gine agus a brín agus mar sin charú mi iad ar son na dhéanamh. Chainnt am cosán bha mahad a leib teagasg cúteach go ide agus bha fism gurú a cordaríisisan a gásaige bha mise fécin asing mar gurú a fadan is misneachal a brín rudéin a bhíag mise agus ha mi clit gurú mi smöneachach iad an éidir sin nach bín chofricarach iad an nopad. Ach chuú, chai cúsin a d'irt agus seo far an a hachad mi anna teagasg agus ha cordar an glán. So, en seo, caisin de háisiú na de háisiú teagasg an deachú bha gailg ag de stéis mar sin chabé film te bhíon na gailg ar a rámachir. No in sin a bheith dúla dhéanamh na a hánig cú àrd-sgoil? Charú mi sé fiúsad cleinte mi an film tre bhí na galig fé mi mar an. Bha mi sé cham a thugáil an taith ar an ró a galig mar can na dachi. Agus ha cain agam a mis minneachil gon ró an clas a sian a seach gas a bhúnscoil goró marcan bíh scéma úra achcha ar son galig a hardisteach na búnscoiltin agus thuad macharitin as a scoil vatal a dhéin uad a híide de galig gach seachgain. Agus na a hicin teacher a bhatin isteach a bhríonring goró galig agam. Hu ga gáil leòr gus suas an náisian agus a léveh fan nach rúcála am riúsachach. Ach géad a bheith agam bheith thuúra fachgal agam an córaig chabúringa inachgal a léveh nó scríbeh. Agus chu siad dhéhmi ag an náim fé mi rá. Géad a dhéngachis bheit mi rá gíisbe am a fadan tan nócha a chuirt sin remidach. Na a hachad gandánigach an níide gur a mi glósach an àrd-sgoil chad a he mi galig an nóir sin na bharach iad an éidir sin char a mi géir i bhí na huie agus gin genú rúte frítir i macharijin. So ra mi sé Frankis as an àrd-sgoil. Ach nuair sin he mi galig mar crash ógréid, so mis me gre ógréid van an nuair sin as a choigeh blian agam, so mi ard iad as a siach blian a sug sin chom go galig i dhéana cólarí an cuspair bearla me an náim cruinn-eòlas. Agus nuair sin, na a glúis misteach gof marcan bége crochgeord an choláiste. Mar a hachad bha chom ann upad ein an an Inbhir ach sé has sé upad láúne cruinn-eòlas a van na geography cruinn-eòlas as a bhearla. Ach, had de hic mi sé géad a bheit fisige offigeart sé stúdiche neulam a bhan hu mi aglah leis héana a bhain agus charú mi sé ar tusin, fa cha mé gachis fa mi gíise am a fadantan chosnoch sa bhan agalahs, fa ma had a ráim chanje agalah ábhasteach a sin bheit ar tuig sin goró galig agmas bheit géirí gan bíine ann agus gan fudichín an an Inbhir agus thuair de tramhfuil ha galig i sin isteach bí sin go háiseach a gan naflíanana agus chorda gar ein gomór nam fudiche dú seo agus táiseach teagasg cruinn-eòlas as a galig. So sin mar a hachad tíadach sé timing mar a chanas a sa bhearla, tíadach mar a bhaú sin ag náim. Smar sin na chéad blianach am sé teagasg a thuúlaá tíadach bearla har a midú galig iad ach nuair sin hánig chéad scolarin a bheit sin na mechascoil a bhíáin thugam agus nuair sin stéisisin an darna blianana de scolarin sé. Scolarin go má dúlainneach a bheith sin as an darna blianana teagasg agamach. Barach fis agad téin mé sin Gwen. Dúlanach well hanne beachcha mar sin níte cóthúla go mar sin an clas dúlanach. Channe meach i fialagána godra.
Fa sin a jo chuin acum sa bhí cho gúlach sa bhá sa clas chun big bítach sa bhacin. Fiúsú a chais sin irt le slíon le cruinn-eòlas agus chun menamh dí secin súla mí déanna standardgrid. Fa chobig a tíadach a daifa bheit sin a bheit cho écalach cútramach agus stáiriiste. So geit go sin stocha dúlanach. Harú ige. Stemmi mé ha coin agam sa na clasige na sin va hort at reim sa cúteach va sé rút gema furis de bhain táiseach ag tegus travían na Gaelic le adamhan chobig fé mar a get ha gomí orsanach a cúte na hadamhan háast chobig agus viga ma barach fás aine de sinnach ha gema cúteach alta hitchat na ha clasichen big achgus an táiseach mar a vis fisig hule teacher. Gdíadach sé nírin sin a dhéanaan an ire clasichen big a sin úla go mátáiste le na clasichen big fá an Gwen. So cumide réinniu bliana sa thulacáilte bhí na Béarla is nuair sin seoachah scolar an Gaelic. Cumide háisí hiúir sin an rá cúte gneann ar an mentarracha nó an rá díadach an dóchas go rá na bhah díana a bhú ceart. Wel, am y crych gyda advisor agin mar hanagas at Gaelic sé rwyd uafasach chi'n ffeimel y fasyn an y roi'n y geeltoch gag yn aim agos a ffysym nachel yn driach sy'n awntylig ach doli am ach clodje van y gynaims fa hyn awn fiach yn rhi smach, nie fiach yn cymwysgol y cwmal smach idd na cuspair na fa idd yn lifrig i'ch tron Gaelic. Am y crych gyda agam sy'n rwy'n gwybod edyr y chorlia agos ysgol hyn agos ysgol ar yn agos an yn cor ag hwg sy'n o hwg mi hyn coiw gymig a fad yn y bas agosa e fi lienting di fa yn sgol y gianaf. So fa misio eith na clasig yn y hegas gas y fiarla agus fa misio agus ysgol hyn i sy'n y ffydding edygls gymbiach cwysyn yr twitio mas i chele fa dy gyri gymbiach baroch cial edrych na fa misio gianaf agus na fa tachard as ysgol. Mar sy'n gyntig sy'n edrych hangoch ag gianaf na stwhyn y fa yn sgol hyn y clachgach. Mar sy'n na bing sa tchechig an y blianna gydych na sgol ar yn y gol ydasio mi crech gianaf as y fiarla ach fa cwjoch na basa fi gen o cwmys edrych na hydden agus ardys ma fa misio gianaf yn nynw beth sa fat gianaf as y fiarla. So gos i eisiau gydych corym y fi tosioch ygydd edrych hangoch yg. Sel mi gyro bwy o'n co-obrach i awn cwjoch fan y fa postri tosioch yg ag yn ynaim a mismynioch yg. Agus fa cor ag ans fa cwnia fawn mi en briarachus ar son yntoch yg fachglans dechlach ag sy'n sy'n hwle cael y fa awn. Ach gos i eisiau rwyd y basa gyn rwysyn i clach ag na hyn stwhyn sy'n fa mi clach ag as y fiarla. Gyma yrstach, agus dŵr yw eicalach eich y fi gen sy'n o yna gydach dochus agus mysneach. Get nach dwyd misio ffyl yn trafian y Gaelic, gw iddo fa ffadoch gyn ffada na bunadarich go y fi y teagasg as y Gaelic fan y sé canan y fa misio, wel, ni me granach am y cofers lys y fiarla, ach ydw lai fyle fa chi'n hwgam gwnadarach, agus chordar am sy'n y ianwys fa mi uafasach tolig na scolar yn eich gyn grwyad sy'n ffein y corm rwyd gyn nach rwmisydd ffein ichyd. Dydy fa misio ffaswys fa glefig dy gyn i fa me frad yn am agos doch harwyd t-slighe doch as ysgol ag yrw Gaelic filanta agos mor sy'n fa magos a fa misio tŵgsyn y siors y syl stoch y fiag de lehi chain agus scholar an ile grwad fein corm fásúas farm bigat fein corm brútan na ves a Gaelic. So han kem di histi van na níse fémira ach chordarm gemór kem big an so harum mi fadoch gin ikkel sem bi va agus fémi mira ikkel a heven teagasg va mago grom miet bliana ein gaianef as a fiarla van va classichen mode akem classichen dola noch gaan je gidach cruinn-eòlas van me gen nuair kujoch agus vat gidach ginisteach fattiges van jes kviet classichen van me fein agus mar sinne dol vonnechen go classichen bigge as a Gaelic va mar chingachi. Sinnu heen jealousach. Go insinach mar scholar chan jo fóraket er na hadul cool an groch le sakit han jo cali sakit er na códian agus cóirle agus éte henke hadul ach na buanach gemóra hanikas agus cha bei sin a chiet no an trip me dhérig a bh jealousach na túpa nu hánica go ide chistenas agus scholar an bicin na behíine tí trona system. J reinsef cymryd a hwg sef fwysglyg ar sin?
Leis sin a mi crit gyrw mi cwtioch gyfiach yn rhi edrych hangoch a nid ha mi gra cut and paste can mi sied ag ynaim se gad iddif se pritstick fan se magic glove ag ymegis pys yn big a beat achos tweezers sy'n rwtyn o'ch ydydd fe mi fi'n genw edrych hangoch de feparin nach rw iddi fi an gynaim fan y fan wefsach fi mag yn ysgolar yn eichgin siawl mesian son taich ein i hyf defig at y gianw a chan yn doi yn nobyd y rai mi Tíadach glúis a go nàdarra ha mic thid in ag na he nuair sin cruinn-eòlas bheith tíadach bhean cóí idir hangach a gan na stúhan fan na chiad san darnas an tresi chear a bliana. Gach bliana bheith agam in jéga bheag duna bbliana hef na stúhan gaidir dú aharach í an bici dheanú san na dhéanú na seaar nó ruta na chútríise agus mar sin na d'irt. Ach sé tíadach cén go má nádarach a bhain tícha na mesian get a bheith córa an ile awn y hyf di hacharig. Fad y biachgoch ag ag ynaw y hyf ffaig na scholar yn pepar a sy'n fiarlo cwtioch agos leis na pys yn y famiad fecking yd nedr hangoch ag facwth uol o chorum gym big na scholar yn an swyach ag diaching is gym fechgig ag rwyd nach rwad y tŵgsins. Chan nach rwyd galig ach gym magalior ach gyros docha co-hexa ydd chorigin an yn pepar cruinn-eòlas. Nach rwyd iad sy'n nisroch ag hén ach an co-hexa agus nach big sin siljar gaif agus big sin gan cumail fo vi sealta na vadar jeusach ag an na cruinn-eòlas. So gyntig sin gan faig at pepar reference marcan bí agus an tugig at di va an agus ha sin dal haast bí daine uairnan a gera me yen sin agus ha mi cho tangal gyfel a haas dawn fan y chanel sin gyda ha misio cwtioch na me hitcher galig mar chanan chanel sin y mes yn sgilen canan ag na scolaran ma hau chegus cuspair sam ma hau y mes yn eòlas achga iddo cuspair hyn agus sgomaliska sin clac an hyn. Mar sin ha fadan is cwtri mi hi gyfel at fein yn corin me fi sialting na jeusich an cruinn-eòlas. Gyma un sinach. Ha sinne gymód as na cursich yn feldum hitcher na cinne a cwd luach mód fór an a chigus canan tro cuspair. Agus can ha merach gan nach ge so hau chigus cuspair ach ha merach gan noch gus galig agus mar hau gan kerstichi. Nuding gut smúnich gur sig chi sádichte a hook buai van an ro akit smúnich no rittigin aharach son a chanan hickes no a chanan de kerstichi trevian cuspair. Nid a ha scholar yn y geusach ag no tawch cuspair trevian y galig. Geda ha y galig hyn mar fian chanel y núne agin an yn doi y fi kerstochig canan na scholar yn fat na tíide. Gahare ma hasin dol a fi taringid fall off an y núne a had y clach ag y geusach ag ma yen, well, as yn thyach ag agam se cruinn-eòlas. So, hawn honig ydych y grarwyd yn as yn jay, as yn doi chiarstra mi cred, had tídach y fas nes filante, mar is mo had y clach ag y galig an y swyach y clas. Ach, chanel mi ga chiarstrach, se sy'n y niding glan, agos ha mi ra rŵa, fan y uadn yn cwdia scholar yn ye, agos caniad chanel ma galig ma galior, agos caniad mi rŵa chanel a ma yen y galig agos ha ma yen na hau geusach an an cruinn-eòlas. Mar sin ma hau fadach gin agus sé nírin a hasio ma had fadach gin misneoch no G misneoch an an ruta hat a geri ra fydi at glúas at san fachgal na ga gynna vi cosgúni smenioch agad tí fachgal galig i sin ma sé dídach fachgal na ga skrifa sa bhearla agus ha sin na cialach a gyfel na mespico ha cearstrach an a peparin a tuk sin de a cruinn-eòlas a hat fiach an rion seachit fanna. Ag i chean hal ni at mesa agus yw at chistianis as a galig a chanel buai gishin na niat an as an chistianis cruinn-eòlas had fein mesig no chistianis cruinn-eòlas hyn. So chanel sin genu cwsye. Hawn dochas mar is mo had a gianna vas a chlaska fel a giddoch tort pisioch yd yn tugsye agus yn coragach a chanel mi ca chiastoch no gachorach ag an dois yn bi. Ha galior ag ymri chiastoch ag a hyfne na skillins na poinkin cruinn-eòlas gynna fi dolfasgyd a galig. Vi gets me go mi trot trú kus noorsen kujok so. Mar sin ddim de jocht na cogi yn agad a hug mar a hadara. Díach sé balance a hain súla mi a bhí tars teich agus cóirle as a cuspair gunna bhí gena ddíma síte i a chanan nó cuún fedach gnne hacha gan a chanan.
Gyma un tynach. So cymryd ha ethos as y clas ac at y hwf na Gàidhlig. Cymryd ha brosnach eich na daif yn jefanach le'n ysgolyn agus yn can yn achga. A mi glitgil da rigger te gyd yn hwr tiachad yn ddihio. Se hys gyfel a dyrf, agus ydyn yn chanel mi dianaf y groch. Se nidyn glanydd a ha brin i giag adyn. Ha hyf ethos y Gàidhlig marc yn biag. Ha sain yn daras ag hanelach Gàidhlig ceti chanel. Dyna brin cael a Gàidhlig as y rema sio. Agus niw spors leis sy'n y gamal yn ffer y fylwyd. O, mae dwi'n chanel mi sy'n tŵgsyn. So ha fiach yn rhianw marwyd a ha Gidach a tachart agus chanel mi dal rigert ri rútsen bí chanas a sa bhearla fémi mirag. Jeffrey an skrivig ma ha bríiad cruinn-eòlas na rúta as a Gàidhlig céin charigert mi se fachgel Gidach clici mi géimad charigem dé a céalcha go comaris go cóvalcha seo dé ha fiachan i rais. Han clasa é misteach sat nuairsen ha nuairsen garás a Gàidhlig. Agus hanne mi se cúteach uatsen bí a fysyn go cwyd dy genera gyffemat yw'n yn bygan edrych hangach o gynaf. Chanel mi, had yr emission y ddiaf agos chajian mi a choffat sa hami chegas. Gfan y chalwys a han ysgolar yn y tŵgsyn, na godreg, cani as y fiarla, an y dafan ag banachel sy'n tŵgsyn, biad fehef agos chanisio tri Gàidhlig. So had yr emission y ddiaf agos chajian, agos ha mi ffadoch gyng mar a ha y nŵniad o ddyrd. Cwyd dy sgolar yn mar efo mi ra y hyfan yn clas a cwyd dy sgolar yn far y fel gahara gynnu ha mi an ysgol far y fel biarla agos Gàidhlig chan ysgol Gàidhlig hyn ha awn si ysgol far y fel ynyd Gàidhlig agos mor sy'n ha coramach gytag cuspair yn ila na di heidiad gan yn tres bliana agos ha sy'n ysabad yn negi sy'n yn doi fan y ha teg yn ila achga ach na sgolar yn y ha teg gys lentyn na si Gàidhlig ha fada na sasa brosnochig agos misnioch ag hort gaive agos gyddoch gyfela gyda cordrw ha yn arinioch y chlas fadan ys cael ar stocha na hai ag aman yn ffarifel dynyn o gys nachil cho tolich as y Gàidhlig stochas nachil y gyr i fi iawn no ha gyddoch awn fan a had fein taxi yn nasgyn o rwyd i gymosyn na da hau fein dynnu ulas so yan na hynna har son y Gàidhlig iawn stoch ag hadjan o gyfer môr sa fadan ys asa y fi cumail marc yn biag fadoch gyn y Gàidhlig ydol agos mar sgol agos cwtioch teacher yn Gàidhlig y fat Hanege wel maar vaars gaan groenland agad a chashin jule gual hula corma hashin fein get ha gual parsi spors Gàidhlig le denje chinistach son drama son imetoch rut ha lehich de rut in het dal sa lehich de chorma in het dal agus chanje na teacher ha jane van op is denje ele a ha kosk Úne agus séhir a curúta na dói son Gàidhlig na scolar na lesach agus ha sin guala hula corm a hásin na ha dinne chinnisteach bringet bardoch no maníh cús conniver leine sa hula cala hasin na ha misis múneach a cúth ríis an tuigse ag na scolarin gyfel sil na Gàidhlig fada nas móe na raum bli cihir balachan farafel calioch man conniv me gradú a gyfé mat Gàidhlig gyfrín. So ha sin fiachan rí hula cala hort isteach an dói gus nach ddíadach cuspair a ha awn agus sila mi hanne ddíadach mi se ha janu sin se sinna mar a hai ma hauna de hitcher Gàidhlig. Catriona for president. Fashion, ha mi dalat getúd. Ashin, glach gymyn i'r fawr mach a dianw et y hengach. Gyda sy'ch eich lan fwca a hacket as a chlas acet a sinne. Ha chlíniu drach fiarla et gynne. Sorry, je. Fa mit ddol da, fyd mi ddech leim, ha gleich astan hen, ach ha mi gdych na dy hosich misio an y ffilm trefi yn y Gàidhlig cwtioch. sé boca go bhain ha na scolar in a fénas lugad do bhuca agus an àrd-sgoil go háir scoil mar a hacinne na bha as a bhunscoil agus bha daine sin marca mé an nuteach go thuimi hín féimeú a Gàidhlig a bhrín na bit do seachan a bhearla ach ha barachas barach sa lán dúthe gra chaine le Gàidhlig ag na scolar in mac leor so féimi sin began a bharach bearla ach ha glóas at falla fan a bhuca go nuair sin agus mar sin hanne mi dolle sé bheachcha sin féimi sin léntaíonna sé Gàidhlig if neo ha buca ga sin dolca ire far a bhela well channe buca go hátaile agus ha genú well ha genú cron at Gàidhlig na scolar na nuair sin. Ha mi gytúd a gwyndach fémi a fi lan fwcig ag hula corm hanne sgryfle static class a 3 as a bhunscoil a hula corm far a fil Gàidhlig cachga mar bhían yn can yn stúri teagasg fémi a fi gytúd to bhían na Gàidhlig so ha mi gyrir ys mynd i'ch gyfil yw cearst O, tapala, mor an taim. Hai sacin hyn, mae mesga hwgtio da chan yn awn, hannyla gyfi cholartio as y Gàidhlig. Jay.
Cúteach ha bringen het mescach sé nídin ha uernen can in scolar an rúten an a mescachach de chanan agus ha an hánig an brasnacha go bhí garadíiste sa gála. Gachad a lai vile, hanel mi trot ruasan ma had sin fadach in is cover sin a dhéanamh, neo chanascail an bialastation agus han conaltrig hín chocútramach go bhfuil féin seachat na had a fiachan i rá. Mar sin get a ha mise fatna tíide brinne sa gálig. Channe mi traumara, ma nimi ag a hötrum an an dói hanne mag agad gáis an bí ach var a bhfuil a chlas féin big an tugalas nimi sin gus an bíad genú barach pan an dói a chlach a gálig fatna tíide. A channe Coryscolar ha mili gal loa, nio chachanagad fachgals chanagad o'n hanne mistoian. Haligi lawn biar lefrin. So ma gainig isat, agus uerden hau fein scholar, fet mi joch sior as y fierla, mi ra, mi dúli chanyd. So har y codach feinoch, fan y machanes ad as y fierla, tygi mi, ach hanne mi uas mi raru y siwt ma ha, nio claciad sy'n fatni chi. A mi smíine ha gléart tátóir sin stéite ar chum mór sa ha jálach ar na scolar an na hacad. Có ic a bhfuil misneach, có ic na chil misneach, có gafrí ruta gin gohútaram, có nach gafris agus lisacha agus a bhí deanna na tei na hisinas mar a ha cearstacha nó an brosnacha. Ha lán bhucaich ha nílisam a bhfuil in practice hol láir ar fiig na dúcha sa bchóga bhí ag go thula ide ach Cú. A sinna leintin ar gan na chéiste bh go bhí acha mún raimsacha a bhfuil beachcha go téin ar díomh go dhí an na raimsacha gan na fólam tu bhí na gálaigh. Dé chuidigh dí imsacha agus teagasg stocha go é bucaigh. Bhí cin dús an blianana na mar sin chaid raimsacha dhéanamh mún chuidir ha bucaigh choach sa tráidan ach sata an a bheith pís mar sin mar éis an pléir. Bhfuil beachcha go téin. Harú beachcha an concudíise bh héisian á an fé mar ha táú den dhéannig jifir a heh ráisacha cha crid sé héist go bhfuil sin féin rúdigin cútramach amachchas náit bhí cosc úne ráisacha ach ha tárán rédig sin bhí beachcha agad ire filantoch marken bych na scolar na hasin cútramach ma hasin fechten fan afism gul bí déine bríiad na híden can ein achga ha fism gul luchgeúsach jagin as an àrd-sgoil agus ha déine ha gadíide filante ach ha barachgus a vían an dói far nach chéad fadachking marke vel at gadíide filantes nach chéad de féin nach stoch an bukegachke chunnigide gewil egalig achke ach an an clas schon uer de híden agach seachgoin agus vi ga eintje echt ging mar a hanna beachcha nachgus an déisios misneoch gehachcha dé chorde gruasa no dé vidig orre a bhí a brín a galig na strík so sé dan. Bíach a cúteoch ca fism go bhfuil sin bríiad lienting no far an deach scolarin a chaitra film pre bhíanana galig agus bí scoil agan i denu sin coú na d gagus a sa siapli an scudi mí geal go bhfuil hula scoil. Ach bhí ga intineoch eichking dé ha tachadru se duine a ha a rania fichin Tjechi die het blianne. Die had die jenne venische. Die sjors beachken a hachke i de galig. En jij roet ma hereinjat, ma ha klaan nachke, wel at tort galig en a klaan nachke, ma nach heel kursan. Vi roet maar sin, han nuring het sin sparriger denjach. Vi ga, u hebben zo geen eentje nog vechking, die ha scholar na gai tre, die had de jenne vegus, die jou zich iatsen wueje, am is meunjach. Am ik ditjkin, geinig in het mile roedelach, ach, de sport gaan nuring smenjach en draas die ruimse gegelle vik vema. Good postie hoekem. En daarna vind ik het me join Jay hacher gan join je gai tro ulm te wie na galig. Han córi sin acum sa trík agus vig uivór acum sa salihich cúteach fiús na scolar na bheith cólar úmsa vich an chaile sam cyfiet bliana. Cyfiet a ha dollar art le bethe Icher an an galig, no so gedrioch an an galig, agus bhfuil de clacha galig steilin cúch chlanne, lis agad bheith uásach má féin jalaf na barsinge, éid an buai a húg film te bhí na galig, éid na chiad ginialach an gosáiriste. Fé me an na het heen ha fudas de fechking die hachad mar uhéins, mar duine ha léver na genu aris na síidir an television, agus duine han an ceanir na tín, hula cala sin, duine ha marken bieg is opa de heug far efel a de chlachke gegalig gopoeploch, ha fudus te anoch agach, ach ha galior eland, luch science na dochtaren, stoch een nacht de chlachke de galig, mar roet bunadjoch as een juitsog agachke, ach viga uavesoch heen eentjenoch kleinching vuapesen, gan doordat, gan de ranja feim, gan een juitsog agachke, en negaga de galig, no nachelat gachlachkig
van Chanje pásin an nubadach ha an a chanje sinna cíalcha gan de húna an dadas idir galig sa mis míocha go sin intinneoch eiscin. Well, ha mi Jenna fiúr de vi feicin je féper dreimsa chiacha I dheithir ma hac. Bí féh gleis Gwen. Ha mi gemóda do laat a bheit uamsach chin intinneoch a vi gimsach ich barach mu súl farsing. As an danig sinúlas fan an deach sinúla. Niste, immerston. En nu gúcht samúnich immerst noga a bheit gemód mar gúlan gúcht agus fan an dúra fuastgleich neo immerste húk bué bhód jevinneach is do hikas gaun sa chlas. Chaning se chanúringo gyn a bhí ganamachach cuman luch tsekisk àrd-sgoiltin. Buon professionte sé meiret nicht gever gomór a chuúsin a bhúk marken beagli. Well, reinjes an doigheastra jéri teik vo hitserin gus seo dhéanú agus sé buon ha ána ha na haik da hitserin àrd-sgoile fech na dúcha. Agus va mise a leib clas mar a chan níise fat imig blianna ráada channig go leor ráada chanin hín ach a lai vile thugatógá agus ha mi fadach gin go rút prísele ha ann go háraine a ha teachernas barach sintíach nàdarra cuspair ha agin ma ha daine teagasg an a scoiltin leòr, well, teagasg cuspair leòr, chanil choramachge a bhí brín ri teacheran ile agus a bhí féin choram a bhí brín ri cóobrichen sé sin an rút is prísal agus is cutre miche ha ann an teagasg gin chiiste mi as an àrd-sgoil cuide mi gealgare go le cheasca víris a bhunscoil agus le buon mar clas hu ga choram géine bhí a brín agus is sculig fistracha agus a bhí a brí me dhéon déh gopéid dé nach chéil sa thula cal agus runnech gydasin sa thula calile so a cúth a bhuion a bheisiid bhúc bheisiid am sigre dáhíle sa céhead a háisiigh sin agus còmhradh be sin barach fichiid blianna géisi níise agus fatna títe bheisiin gáisiín difir rudan nar beach go hebh na fáíachchain charú fáíachchain ítiad ánans na scoiltin na prílims mar a chanasat agus bhíh teacher an ddíad a cruúchacha a nege nach gehéin an an imig scoil fech na dúcha ach sé op a bhóra bheit siad na a bheith a thula teacher ga dhéanana so chus níor dói siad well, a dhéanamh a mi clid as le scoiltin ile bheit imimeach rú da fer an ró clas mar bhuion a tart teich de hitserin agus sele mi gur rúta ha sin a bheith chocuútramach agus a ha háast féimi mi ag molling ha barach gus barach de hitserin stoch teacherin ága stoch nach het jolachhet klas maar bhuion no nach het gwel pástan agus bhling gaifsen gre ferken rútan is kutrmiche a bhí brín rico obrichen a chanéime a bhí as a scoil agad. Jou teich gadíide fu déines na scoilrút ach chana jou teich stoch as a galig man nach teacher in galig rút a höf. So ma héú an na buion mar klas how dídoch gennu kialichen na sear, how gennu carrigen agus ma ha keisten agad a haus an feinach as a galig de géine no ma dhéine galig no ma dhéin gydasan ha sé down. He can advert break in the Hionische. Sponsored by Clas. Well, could you sin as na notichen gan a phrògram gotá so ma ha luchtjekisk áka ann agus ha ráit jóloch chénne a mi dochas gun leinat agus gun bí nam bhúil genne dú immerst ha an Clas. Fan a hasin bríine vi sin va mé ganach teacher an og agus úde chanúring a ginneag gur féach in na seán teacher an kuteoch fanna hat sin leòlas. So ha táta gin spe raimi sin ha mé seachad ach ha manna a ha teacher le manach rusidí bhain ha rút an agah se riíise géines ha má chuneoch ri teacher an og úr. So ha kutramach go bhfuil teacher an gan thula ide de hegus agus a thula éis úla goil pása manach ró chunne seo so hí gef cólaring. Díadach, ha sinna bíothe go chearcail jólas agus fistracha mu a bégur na nuaine ha a bhí as an opair gríiseach cála í na nuainú cumid a gasach sin an na fíd jólas mú ulan a bhí na Gàidhlig. Súla mí bachád a líhéit a bhí acin ar san na bhunscoil cúteach ard ha go leor teacher na ha leòr
an imel stocha mar clas geseach gun dunne fearscoir. Fé mé ra dinne brín riimion sin imime dochturis agus ha mit lácht ha cruúa dhéime buon far bhfuil daine an. Agus me ha triplaide nach gan during aibh brínta gin ginine bhí tugal guach go héin gohar me had úr an na teagasg. Ach Bha deidirh ginne seo I dhéanamh a hebh teacher an àrd-sgoil agus bhí an is dora búlach go teacher an bunscoil agus bhalainn me ha duine sa míon na hinna ha géisteach go bhígur son taich mar an bíag a hebh stúdaigh. Bha sin iad imimeach rút íaching offi garan sa húla calar san taichart géineach. Sé mar a bheith héna ra Gwen, in nubad ag am a haun agus Channe opad ag duine haun ach bhí a chofémal na bí cúti gná na bheith taich gan y teacherin anna bhí díadach a rialach buil nó a dhéanana fórum far a bhéile an gan uolach mar an bíag dhéanamh sin na basa a teacherin fé mé ra agus cúideach na bíag cóobrach a nuair sin idir buin na bunscoil agus na àrd-sgoil bheit duine dí a bhí géidir sin agus bhí a ma ach a dhís ma ha Mark mig an lestan is a twitche med a hule na teacher na fat hat hotran coús caniad ó hanúring os sin i dhéanú. So ha fémas rút mar sin bhí go má fémal agus tuci mí go sonna bhí a fémal ga teacher an bunscoil cúideach. Tardi chruasach Sula mí han taumain an iste a bhí críochar gnáichin leis an dá chéist mi dhéirig acham. Hiad chéist dé cháirle a bheirich tú do chuid ginne ha úr a tí an dríoch canistúi staurig nó ha úr ains an dríoch. Ha go bhí léimeisteach go fálam Gaelic. Dé cháirle a bheirich tú do hítear úr. Kijk go an 3 pís an gaibh mis menne go seach. Sa héad amach na bí laithean bríonú teacher in ile. A chané bhaine sa Gaelic ach go sáirite me dosteach in na Gaelic bríonú teacher in ile a had an neirú a dhéanamh agus chanéideach le céist na agus fiús podcast sin gma fémal ach Gian Ciala cútikin gus an nuringu gal huke hallamach go coffeelána Gian soioch fer an nuringu sin dhéanú. Be sin chéad rút an darnarút hallan leiprodigin mar clas na buan maha anfanna véid sin a bhí a cúneach a chrudaine agus sé sin rút a bear a mis dí a bríonú teacher an cóobrichin ile fanna channeú latín. Agus am ik sin tresrút fiach gon bí an tuigse agad na a haudal seach a higus Hanne mit ra nach channe la furista ach hanne sin rút ha kutrmach ha nu a haud lán bí láche nán a ha dúlich bí láche nán far nach rojan a vennerút itdíid ach tuig sin channe lutíine mach marke velu sé teacher a hanna manis. Channe sin mar a ha gopad how glóad how gaharach agin teagasg agad bhó lá go lá blianana go blianana bhó chlas go clasa hefna a thula calacha an agus at sa how tuig sin fanna ha láchin an a mis bhí teagasg ráad den níos ha láchin an far an cameram hín. Fashet skusar. Déad aniu cearan na hit. Ach sé ha cútramach go nuair an ásar arm hín oké, well dé raimi agus chadja mis na dís. Jack bí láchin an agus sé sin mar a ha teagasg channe robot sa hanna bhí mis sin bhí gaharach a go thula cal agus tuig sin na dí héidirteach a hegasg go bhfuil jifir láchin go bhí an agus go sin dídoch nàdarra an opad ach cúteach nàdarra opad a ha chocalar agus a ha tartgúta lehéid sásoch agus tlach an a bhí gaíanú so sin mar a ha an balance a ha sit an dói so na bisúlacha gon bí a ule mar a reinú a sa cholas sé sanna ha fadan na seaar ach ha opad na leib ach bríonú daine sin a rúd a scútar miche. Féidir sin ule mar Polly Pocket de chús as pocket is a cummal bríní duine. Stelum Cuspair sin mé deanú brín. A cha sin má cúideach, cha sin tlachfuir gan na thula duine is cútamach. Ok, darna chéist sé dé mian na hacket doighealam, so ma ha sin smúne chigéis fáildam to bhí na Gaelic mar rút mór farsing. Dé bhíh mian nachar san na naimrí teach. Well, am kuch gered duana ha gema shen a ha aun ach ha filmtrevi na Gaelic is China der choma ha sin féin adavin a ha cho fallanje chin tre agus fémi gevel planig agus an adagid agus na teacher an aun a chumas taich rishna scholar na hasit. Ha fism gered mar mir a sean ut ha she teacher an agus she unia agus she gedison agus ha sin gemi osnochin shesri adagid ach sin mar ha sin na mílsin ha choma mílsin de scar an steach an na dorsna hula lá hula blianana ach fémi sin genú céineoch nach heile hula call nuair teacher an fémi planige bhí an gus an bí fisaking go bhfuil cúsin
glúsa de d'irt agus háast y cumail de glúsa de d'irt. Chanéidir a bhil reinsin seo bí a talid se fémi iadsan a bhí y cumail smach agus súla de húla calstinu céineoch mar a ha gach blianna dul a d'irt go bhfuil planichen agus tsekas agus íden agus gydas an úle ána ha háast fregarach an ysgolarin a ha mar cunne fulla lá. Han jon magin vi clach go leorich a chain skrifi tich blianna dasno ba teacher na géri seo se jiffer skolarin a ha mar cunne venise hat án hat úrtinisteach cho og agus saun orne hanúlach sinna dhéanú so bí céineoch go bhfuil sinne déanamh thula chala súringéin son na scolan na sin na chumail le Oideas Sreath agus ga dhéanú chofuras de gaibs nach chalathéna strí ra bhí geúsach a fanna chailgedas an án nó go leor teacherin. sé mí an caran móra ha siad ach sinna bhí gan féimi mé ra. Well, mór an taingur son sin, a mis rinne gyda ní rinne hacad sin cúideach na gadasan agus na teacherin, a rutas bearstich a hain sé an teacherin sa chlas, ach ha naun orne bhain a ha uadach na Gàidhlig. Féimi léisach go bhí tín bhó gach cearní agus éiricat mo chainir sin cúideach. Wel, tíadach. Ha sin géri jechgin de skolarin hi gemachas na klasichen gewiliatsen an biog lach go glische Gàidhlig chun níide gan ta teen rúti gan íana bhaun. Ma hiket in skolchens nach a accorda du Cushion hashin gayanef. Van de fagiats kan je rijmishin van de fucht kudje genal me how gieri en glachkes kan het wow hashin skanjal. Eges geforst nach hashin feintore hara eges had gidoch had een biog lachkes ha korte du a wie een leipsil na Gàidhlig eges femishin han je shinti doch chien. Morshet fémishin vi gopedet sa sin ha mis fast ro ni se chan mi buloch tlach verstoch se glasse wa mi a quick afis a ha nu niet alle darts fémi fulm kuma so sin kujoch ken vi fakal hule kalif de teacherin. We gaku wow na de mis an nes agus gags trígus céir. Agus am cíneach go bhfuir wow acha le a thula duine leis de cádaíon a seo cúideach. Hair tarfing an ha chá cútramach a thucáil. So mór an taingur son na de bheith mi héanam scolar ach cúideach gur son an cáda seo gáilcáir im dú. Had a bhí na chlach mhór geríadh so go mí orstanach seargá canal tíú an drásta. Thank voor Gordon een karre mee me viachen nog ook Thank voor Gwen. Go tankel. Chiri wat dast. Chiri daste. Gaan de prògram in seo a dhearrig agus a chuúdi chéile le Iamach Díalmid vo Telt Media. Ar taing do Sabhal Mòr Ostaig agus Catriona le Gàidhlig son a múneachig. Mór an taing son éisteach leis a frógram seo, teagasg, agus sanna frógram cunne sin bhá a nus íain dánalach, apar córaigh. Niste bí sin beo an a collegiac so chiimi nuair sin sibh.